Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы бүгін октябрьнан бұры студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Украина еті мемлекетінің шарқында женг тоқтатылмасынан бағылы үш тарафлама контакт группаның топлашуында Штанмайер формуласынан бағылы аңлашма имзалаған. Весеқада өз имзасын Украина темсілжісі Леонид Кучма қойған. Бұл формула не ташығанына президент Владимир Зеленский әжеле брифингте аңлатты. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде и не может быть. Нариман Мемедиминовның махкемеде соңки созы оны бүгін Русияның Шимали Кавказ Арби махкемесінде айтты. Жемат журналисты ве блогерны işgalciler интернет вастасының терроризмге чағыруф япқанында қабатлай. Ләкин махкемеде адвокатлар қабатлаулар ичбір делилсіз олғаны избатлап oldu. ФСБ топлаған сөзде делиллер ве экспертлерінің нәтижелері ise дава уйдырма олғаны аксеті. Нариман Мемедиминов махкемедеки соңки созынде шантаж ве таққатшылар тарафындан олған қорқузывлар аққанда тариф етті. О Украина ватандашы олғанны қайд етіп, таққатшылар есебіні дава материалларына кірсетмегенні білдірді. Аллаға шүкір, мен бабам, қарт бабам ве бутын халқым. Адалетсіз қабатланғаны вақыт, олар үшін ичбір вақыт ұтанмадым. Чүнки бұ ялан олғанны біледім. Халқыма террорист, экстремист деп айтмаға ичбір кімсенің аққы yok. Чүнки бұ да ялан. Балларымыз, бутын Қырым сияси мабуслерінің баллары. Оларының бабалары өз медениеті ве диніне қайынлік япмаған аққында білежек. Бұ себептен, мен сияси мабус Мемедиминов Нариман Ибраимович 1983 сенесі майысының едісінде доғған. Украина ватандашы. Евел әзілден ислам динні күткен Қырым татар халқының евляды. Журналист. Уч гүзел бала бабасы. Севген Ақай ве оғыл. Ве иншаллах, бұ менім сонки дегенде невбетеки сөзімдір. Киевның мұстаққылық мейданыда есе Нариман Мемедиминовға қол тұтып акциясы өткерілді. Оңа яқынлары ве сияси мабусының тақдиріне ләқайт олмағанлар келді. Это назвать нельзя ни судом, это настоящее судилище над крымскими татарами, над теми, кто вышел против этой системы, которая сейчас уничтожает крымских татар в Крыму. И вот Нариман — это человек, один из первых, кто освещал те события, которые происходили в Крыму, а именно, по сути, репрессии. Этот человек не боялся, этот человек понимал, что, возможно, следствием его активности и деятельности будет тюрьма, но он шел на это. Русияның Шимали Кавказ Арби махкемесінде адвокатлар сөзде Ялта терроризм группасының давасы бойынша яңа экспертиза кечірілмесіні талап етті. Чүнки экспертлерінің мутихасызлығында шүбеленділер. Ләкин махкеме ервақт олғаны кібі шикаетлеріні көз огыне алмады. Сөз Муслим Алиев, Эмирусин Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Арсен Джифаров, Рифат Алимовның давасы аққында кетті. Эпсіні işgalciler 2016 сенесі февраль ве апрель айларында тұтып, Хизбут Тахрирге әлақалары бар деп терроризмде қабағат. То заключение экспертизы, которые проводили так называемые башкирские ученые, вызывают у стороны защиты определенные подозрения в компетентности, так как у этих ученых отсутствует узкое направление по исламоведению, поэтому у защиты
появилась, так скажем, необходимость просить у суда назначить повторную экспертизу. К сожалению, суд не посчитал нужным назначить данную экспертизу, сославшись на то, что эксперты, которые провели, это Хазимуллина, провели экспертизу, это Хазимуллина, Уразметов, Ашеева, Фомина, по мнению суда, имеют достаточную квалификацию. Журналист ве блогер Станислав Асеев учинче доған күн Донбасста женкеверлерінің апсханесінде қаршылай о Донецкте есіретілді. Онен бақта 2017 сенесі июнь айында жойылды. Чоқ вақыт девамында онен бағланы пуламайдылер. Сонра есе белі олғанна көре оны яқалап жасуслықта қабатладылар. Асеев шымды насыл алда олғана аққында не ақрабасы, не де ақ қорчылайжылар біле. Оның янына қырмызы хач темсілжілеріні біле қоймайлар. Головна їх мета – це зламати людину. Це головна. Зламати її гідність. Навіть не просто там вбити фізично, вбити як людину. І це треба витримати. Це треба витримати, пройти через ці випробування гідно. І я знаю, що Стас тримається. Ми пам'ятаємо про Станіслава Асєєва, що ми боремося за його звільнення і що ми дуже сподіваємося на наступні обміни, які обіцяють будуть незабаром, і що туди увійдуть Станіслав Асєєв і решта людей, які знаходяться в наших списках. Ижғалетілген Қырым үшін ятырымчылар қыдыралар Истанбулда сөзді иқтисади форум өзешіні башлатты. Оны озыны Қырым татар дернеклерінің ел башчысы ве иш адамы деп танытқан универсиел тешкіл етті. О тежавузжы Русия тарафдары олып форумны да Русия параларына кечіре. Тедбір кечірілмесіне Украина дипломатлары ве меджлис темсілжілері қаршы чықты. Түркия иш адамлары ятырымлар япажақ ма? Мұхберлеріміз девам ете. Истанбулда сөзде ятырым форумында да ветнаме мектупны маргиналь Қырым татар тешкелатлардан бұры тарқатты. Анда турк ве Қырым бизнес элитасы да вететілген. Форумның тешкелчесі турк иш адамы универсиел. 2014 сенесінден берли о Қырымның ижғалчы акимиетіне ве Қырым татарларға дайы Русия сиясетіне қол тұтты. Бұл себептен тедбір тежавузжы Русияның параларына тешкелетілген. Украина тышышлер назерлігі тедбірні лягует мекічун бұрды наразылық нотасыны йоллады. Чунке Эмин бойле етіп, Русия ярымаданын ижғаліні ресмилештірмеге істей. Йдеться про чергову спробу утворити таку димову завісу і приховати за ширмою так званих економічних форумів намагання вкотре легітимізувати незаконну окупацію Криму. Наше посольство в Анкарі направило вербальну ноту Міністерству закордонних справ Турецької Республіки з проханням вжити всіх можливих заходів для того, щоб скасувати цей захід або у разі неможливості принаймні суттєво обмежити його проведення. Бу сөзде форум канунсыз улғаны ақында меджлисте де қайдетелер. Bundan гайры Түркиядегі Қырым татар диаспорасының векеллері иш адамлары бу тедбирны бойкот етмесіне чағырды. Само мероприятие, которое там подразумевают провести, недопустимо. И хотелось бы, чтобы более активно в этих вопросах работала наша диаспора в Турции. То бишь, возможно проводить нам самим такие форумы с привлечением наших патриотов. Kırım Tatar diasporası olarak da onumuzdan geldiği kadar haberimiz olan yerlerde böyle bir forumun bir faydasının olmayacağı, sadece Türk iş adamların boşu boşuna paraları masraf edeceklerini bu adamlara propagandaya yarayacağını anlatamız. Bunlar bütün dünya sosyal medyasında böyle iş adamları falan aldatıp heyetlerini onda getirecekler. Elbette bu konkret bir iş neticesi olmasa buna Türkiye Kırım'ın işgali Rusya tarafından işgal ettiğini kabul ettiğini diye propaganda yapacaklar. Bütün organizasyonun parası Rusya tarafından verilген para. Lakin teşkilatçılar tedbirini lahu etmeye planlaştırmay. Biznes elite arasında ise işgal etilgen Kırım'a yatırımlarını yapıp sanksiyalarga uğramağa istegenler az. Meclis reisi Rifat Çubarov bildirgenine göre bu da beklenilgen çünkü Kırım Rus işgali altında bulunan
тунғаны вақыт кануни бизнес анда қырмес. Бунин берабер керлі параны қазанып, озысмені джоймаға істеген інсан аз. Немає в Туреччині зараз, як і в інших країнах, підтримки на рівні не лише державному, але й з боку помітних бізнес, фінансових угрупувань окупації Криму Російською Федерацією немає. А вони хочуть створити таку картинку, яка б ставила під сумнів абсолютну ізоляцію Криму з боку міжнародної спільноти, в тому числі і бізнесу. İstanbul'da Rus işgalçilerinin Kırım tedbirleri teşkiletmegen tıluvlarına Türkiye'deki Ukrayna elçiliğinin vekilleri de seslendi. Forumni tecavüzcü memleket tarafından teşvikat yani propaganda olarak tanıylar. Viktoria Kozu, Pali Kerimov, Zaman, ATR. Аман-аман 6 ел девамандайым. Баш назир емді işgal етілген Қырымның ел башысы олған Сергей Аксенов векилетлерінің ярысыны ғайып етті. Яңы баш назир оларақ Юрий Гацанюк тайынленді. Онан намзеті үшін işgalciler парламентінің 67 депутаты қол тұтқан. Кеченлері екі вазифені бежерген Аксенов бір векилетлерінден вазгечмеге қарар алған. Юрий Гацанюк 2016 сенесінден берілі Аксеновның муавины еді. Işgalciler евелесе сейтлер ве işgalден евелесе Сейтлер ве Акшейх район Девлет мемориятында Чалушайкин. Основная цель и задача, которая преследуется при разделении именно функций или полномочий, это в первую очередь поднять эффективность государственного управления органов исполнительной власти. Есть потребность именно в представительных функциях, и Сергей Юрьевич будет, так сказать, акцентировать внимание на работу с федеральными органами власти, плотное сотрудничество, конечно, работы с другими субъектами Российской Федерации, а также его акцент будет, так сказать, определен на посещение регионов Республики Крым и общение с населением. İşgalciler tarafından ЮНЕСКО-нан dünya mirasına darbe teşkilat tarqatқан beyanatта işgal etilgen Qırımda vaziyet fenalaşqаны haqqında aytıla. Bu tahsil, ilim, medeniyet ve matbuat vasıtaları sahalarındadır. Beyanatта qayd etilgenine göre işgalcilerinin siyaseti Xanlar Sarayı ve Kadimi Xerson şehri butunley viran ola bile. Buna beraber teşkilat azaları söz serbestligini baskı toxtatılmasını talap etti. İşgalge qarşı çıqqanlar taqibke uğratıla bile. Bu sırada cemaat jurnalistleri ЮНЕСКО мониторинг кечірмек үшін Украинаға келмеге планлаштыра. Через свою відверту проукраїнську позицію кримські татари, корінні жителі півострова, які виступають проти окупації і організовують цивільні акції, зазнають розправ від окупаційної влади та контрольованих нею мілітаризованих угруповань. Меджліс, ключовий самоврядний орган кримських татар, був заборонений 26 квітня 2016 року так званим Верховним судом Криму. Єдиний кримсько-татарський телеканал АТР насильно захопили, позбавивши кримських татар єдиного джерела інформації та культурного обміну. Щодо етнічних українців, вони також стали жертвами жорстокої дискримінації та політичного переслідування за те, що демонструють проукраїнську позицію. Қанлы ұжымның 27 еллығы 1992 сенесі октябрінің бұрынды 600-ден зияде амон қадимы ватанға авдет олып Красный Рай қасабасыны құру башлаған Қырым татарларға ұжым етті. Инсанларыны таяқларнен ұрып, газнен зерлеп, құрылған евлеріні бульдозерларнен йықмаға башладылар. Тартышмалар Қырым парламентінің ұжымы иле екінленді. Тәпсілатлыжа Левхамазда сейретініз. 90-нчы сенелерінің башында Қырым татарлар ватанына қайтқаны вақыт ерлі акимиет оларға ев яда ев құрмақ үшін топрақ бермеге редеті еді. Беңлерче инсан соқақта қалды. Ярмада бойынша тамыр колхозлары қасаба ве чадырлар құрмаға башлады. Бойле табырлардан бірі Алушта янындаки Красный Рай олды. Файлерге қаршы Қорқытов компаниясы башлатылды. Ерлі акимиет Алушта сакинлеріні топлап, оларны тарамаларға қызыштыра еді. Мы потом начали возвращаться на свою родину. Мы понимали, что будет тяжело, но кому-то это было надо делать. Кому-то это надо было начинать. С материнским молоком впитано и у всех членов моей семьи, что такое Родина. Нам не надо патриотизм показной,
Оно действительно у нас горело сердце. Красный райга бірінші ұжым чадырлар ері құрылғанындан 5 күн кечкен сон олды. Яғни 10 июль 1992 сенесі. О вақыт Қырым татарлар ерлешувны қорчалап болды. 1 октябрь күні есе өткерілежек штурмға ерлі акимиет яқшы азырланды. Ресми малюматларға көреанда милиция махсус қызметлерінің 600 куветчісі иштирак етті. Эве чадырларны йықмақ үшін есе трактор ве бульдозерлерні кетірділер. Қырым татарлар есе сонuna kadar күрешмеге азыр еді. Бензене ОМОН келді çıktı. Başta traktörler yolladı. Bunda bütün bizim halk toplandı. Eller içine herkesin zажигательная смесь. Başladılar traktörler gelmeye, traktörlerin üstüne başladılar bizimkiler смесь bırakmaya. Başladılar yıkmaya. Hatta traktör gitti benzene ОМОN halkımızın üstüne. И котеклediler, vurdular adamları, yaktılar, yıktılar bütün yer. Tamam dersin cenk. Вот это палаточные городки мы создавали и людям говорили, мы вам землю не обещаем, но бесплатные дубинки, массаж, это шуточно было. И все другое обеспечено. Но путевки санаторий тоже давать не можем. Юзберген ұжым нәтижесінде 4 Қырым татары ағыр вазиетте олғанындан хастаханеге тұшты. Что ты защищал? Дом свою временку? Что защищал? Ты уже жил там во временке? Да. У тебя есть еще место в Крыму, где ты можешь жить, кроме этой временки? Нет. 26 наразылық иштиракчысыны көвейчілер Красный райдан алып, белі олмаған ерге алып кетті. Дүмпуслеген инсанларны якынларындан гизледілер. 26 инсанның сағлық вазиеті нерде бұлынғанлары ақта акимиет бір шей айтмайды. Красный райда япылған тарамалардан 5 күн кечкен сон Ярамададан эпосы Қырым татарлар Ахмеджит етрафында yollarını қапатмаға башлады. 6 октябрь күні есе беңлерже Қырым татарлары Қырым юқары шурасы янында топлашып, запт етілген Қырым татарларны азат етмеге ве ұжым қабатшыларны жазаламаға талап етті. Нәтижеде Қырым татарлар юқары шураға кірмеге тырышты. Тек бұларның эпосынден сон ерлі акимиет тұтылған Қырым татарларны азат етмеге разылық берді. Оларны наразылық акциясы кечкен мейданға кетірділер. Чоқысының сағлық вазиеті фена еді. Риана Алиева, Заман, АТР. Уфа қақчы деврі бите бүгінден башлап 1-2-5 капіклеріні Украина түкенларында алмай жақларамада учил девамандауларны банкларға тапшырып, кеғыт пара алмақ мүмкін олажақ капіклеріні есе топлап ретеджеклер. Уч афтадан есе Украинада 1000 гривналық күпөрі ешке түшірілежек. Анда Алим Владимир Вернадскийның ресімі олажақ. Бу ай мына бойле купюралар украинлилернин жеплеринде пейда олачак. Шымдылик есе Александр Месликдешлері или еды 100 бин купюранын кейфейтіні тышкере. Банкноталар япылған бутунун сунлар уникаль. Кягыт, боя, ресімлер, трафаретлер, ойма ресым ве номералав. Александр иши тек бір элементнын купюраларга боя койлмасынын кейфейтіні тышкырмек. На друкарські елементи, щоб тут заповнилась краска. Дивимося на роздачу. Тут есть уголки слева и справа. И вони не должны виходити за рамки. Банкнотанын сахтесini yapmak pek kıyın olur. Yanı para üzerinde 20 unsun. Ayrıca su işareti, korçalab yola, kabartma elementleri, mikrometinler ve gizli resim. Найперше це водяний знак. Зображення портрету Володимира Вернадського. Водяний знак розпізнається проти світла і таким чином користувач ідентифікує банкнот. Yanı банкнотанын дизайны üzerinde aman-aman bir yıl devamında çalıştılar. Uzun müddet alimler paranın üstünde kimnin sureti olacağı hakkında düşünüyordu. Микола Костомаров, князь Данило Галицький ve Павло Скоропадський ya da Alim Volodymyr Vernadsky resimleri arasında kaysını saylamakны bilmeydiler. Neticede son kesimde toktaldılar. Ми особисто не вибирали постать. Було багато пропозицій. Ці пропозиції надсилались в різні установи України, це історичні інститути, і вони надавали свої висновки. І потім на колегіальній нараді, враховуючи ці всі висновки, хто надав, скажімо так, рейтинг більшої постаті, була вибрана ця
постать Вернадский. Энде октябрьнын 25-шінде 5 миллион яны банкнота Украин банкларына берілежек. О вақыт украинлер озу тек паранын дизайнını дегілді, милли банкның ишандырылған куланувнын онайтлылығыны сынап бақмағайым кән олajak. Надия Михайлова, Ислам Пинка, Заман, АТР. Украинаға күз сыжақларындан сон яғмырлар келі афтанын сонына қадар салқын олajak. Біраздан есе синоптиклер суықлар олajағыны тахмин ете. Айнын сонына қадар ава тек Украинада бозылмай. Ава бозғынлығы себемінден башқа мемлекетлерде есе инсанлар зарар көре. Тапсиятлыжа левқамызда сейретіңіз. Бозуджи сағанақлар. Юзден зеді инсан Индистанда иля колған. Анда енді 3-ші күн яғмурлар тоқтамай. Йоллар вевлер су астында қалды. Базы ерлерде су бел севесіне еті. Бұндан ғайры күчлю ел вазиетні бетерлештіре. Бозулған ава себебінден ен чоқ зарарны мемлекетнің шымали ве шарқы регионларында яшаған адамлар көрген. Анда бинлер инсан евсіз қалды. Гуманитар ярдымны оларға вертолетларның йоллайлар. Наш дім зруйновано. Він лишився без даху. Нам немає де жити. Мій брат, дядько, батько, всі ми опинилися на вулиці. Бірінші қар Америка Бірлешкен Девлетлерінде зарар кетірді. Американың Монтана штаты Тулусының қар обалары алтында. Бір қач саат ішінде қар yollarını қапатты. Оның севесі 1 метрге қадар етті. Электрикағлары үзілгені үшін базы ерлерде адамлар ышықсыз қалды. Штатта февкуляде вазиет илянытып, мектеплеріні қапаттылар. Сонки 50 ел içinde en büyük buzdağı Antarktida yalısından koptu. Bunu kökte olgan yoldaşlar kaydetті. Buz parçaları hatta Andorra ve Malta memleketlerinin teritoriyalarından balaban. Ağırlığı ise 30-115 milyar tonnaga yetti. Şimdi buzdağı okean akıntısı ile ketti. Buz parçaları Antarktida kıtasından daimi şekilde ayrıla ve şimdilik bu hadisini alimler global ısınuvnen bağlamay. Анна Макаренко, Заман, АТР. Бұдақыда нетіже программасы сонына етті пыңызге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден есе айырылманыз көрішкенже.